zaidasi Amerika ni country report kum tampi chung ram chungi achang miram dang vilte kha atial di koram kong atial tam tak tak atial adu week with religious persecution buddha batalay in luneso Christian Hindu Muslim an hemna timi he atial in atial bak mise sudika chin mi pun kro chin human rights organization ni chin mi pun chu hemo tia rangkap chawza ni an kan hem tok chu cha chun Krokan Dirnaksi, National Foundation for Democracy, USA, ni ezena kan mangvekten sok. I violation na tamtok dia until tiga kan zay violation timika. Fiang din an chimkolo. Religious persecution in America asylum. Amumi ahudasi, ahuda religious persecution achimkotu salaitika. Si en ni dalasa sini anlan abom tua zumi pun pani abom an kaleng asylum namu religious persecution achiang na pia asylum namu cha Texas legislature bian chimlai koram chawza chu religious persecution atu se chucha chun Texas chawza ipe dai lau Tate itu lau dia chimlai dia antiti ka chimve chu National Foundation for Democracy ni an chawlan CNN ni congratulation dia cha an ka kuat chun kro chu refugee tai tua an thong hemo dia Malaysia UNHCR High Commissioner for Refugee thate atong tu biarwa tu salai boyen mang athong tak chun refugee chin refugee ten kan chawlan mi se hi pathian ni akan man pathian minin religious persecution ka kan chim kan rel ronga chin refugee kan si tam pi kan pani atu zong ramin umri im hai le zonga dong thulai lo ti tha kan chami se ram dang pan mi chin refugee kan umronga du sa ten kan thang chawve fundraising to tiga hin CNF ni khoi ka dang manakin fundraising to anak hun lo kan tilai ramdangi mini kalong ailom tuk nak chu million anay min chang minung pakat ni dongkat ni dollar thong ra paisa thau mina an thong ka thai tiga an kai lom tuk pathian ni pe kan ram kan mi phun ser tu dinga refugee hi rak kan ser pyak ko hi ti ke cha dong lo ka chimpeng a thei lo mini an thoi chapawan sai Malaysia refugee ka sok la interview ka tu ala li ka chim la refugee ka mu ve kautia atemian kalung rok tok zai thei lo chapau so in religious persecution in refugee kan panti mi he fiang teni thei usala pathian ya kan thami si juda mi phun ban token kan ram survey dinga chin mi phun chu pathian ni ram tha mun ki pa refugee akan ser ti kan pom chiu o ka kadu tok chim langmang ka chim langmang ko lai chu cha chun chin lung media zong nan lung chin sao thon nak zom lo atu lewa hin kan ram do then nak
achol chang mi vial te an re thei ning an thi lo ning an konden ning thiam man put ning matan mason sining boy pani akan thei ko ram ser nak achun khatakan kanton ok zong chu arak sve atuar mi vial te pathian ni upi ko na se atua hin daina tin India lei Mizoram lein daina remna kong an chim ke chakai lom ngai her tok le chin mi phulaka malama ithei thiam lowin tha ten kal ti lowin ronak dang dang kal sitika kan MNF antun dia zok tika chun ronak pundang tai tu kan ne chun thak bak an rakti mi kha an dirpi an ong min atulio Mizoram state zo do ten luat lat ten India choza ai fot ko na in luat lat ten adir mi Mizoram tluk e ko or mim lo te ma kadu nak lamanga chun atu ha voi ni na ka chim slai chin revolution ni te nak mu sri te kadum lai Mizoram ni India ni a dai nak te ati lewa hin o kolram chung ikan pau a chun a ram tok ten Buddha bata tho tok cha Mizoram bentuk kin sewe usi tikan dua chun kolramin chua in Indirama Chin State dirwedding ka upangani chim nasati kadutok ruang India chu liberal ten Mizoram ka krifan sinak ka mi punan sinak ka andirtar na atulewahin kol ni chin mi pun ka zayante Myanmar pima bama be sia me bama ska be pio ya me buda bata be kuko ya me timi rekap dirmun ketik anung tuk adong tiang an tuan ding mi se le kan ni chin mi pun ka kan ru anak ka zalong ten liberal ten umuslo a kolram ya ke tuai lawa chun timi lung thin kan nei lau slo a kolram buda bata rami kan umpenga chun kan harpen ko la timi lung thin nei slo a rekap ne kan uppenga chun kan sekhauti lau kan tini ka abe pitok e atulewa America news until peng mi chu kolram piatana chu ruby chok ni yoka pani naga extreme religion atin chet tok mi conservative tok mi biak na buddha bata chun ram chung tolanji rakap uk nak achiat ning timi ka hemo te until mi se lehi foiten ven chinga chun Mizo National Front ni India chauza atai baklo na nging chen ji tun tu i Mizoram state in andir kho am mak tok hiban tok na hit lai mini ka thai ok rem se chu zuda mi pun ka tok na lo nak cha ni chu kum thong ni an tlaw ram danga kum thong ni an tlaw nuwa Israel ram kan serthan line ti i Zionism an vendir i ramdang in Israel mini an rama Israel raman serko 1948 khoro harkase kan ni chin mi pun jadi da mai lekat umlai Mizoram state bentukin India rama ifon lolo solo
peace nhưng chen gì không cần tua pina solo cây cho cái lung kinh tục na rồi làm gì cần tua mi amai lấy dậu thì cả hen mi nong thành cái tay lại mà tay lâu thì mi hen tu ning te sia chun akan tay pen tu hi sakhan lak mi zong an man lak than ral kap hemo te tlak tan na ral kap tam pin nei le khat le ya ko ral kap tan sung ko lai kan ti lewa an sung nai sai lo kata kan thilakal I atu hi a kadu pau kachim I karua piak thiam lo chin mi phun hi zaiga dilai biak nak le in kan lung ai rual ko pia jana kan ton mi tha tian kan pisi ko kan bia kan ngai chin mi phun di lakom phun kul deng mang he Chin Baptist Convention Falama rian tuan ti mi kan se kai lom tok chaman tok chem chemin Chin câu kek ma la câu kek chiawin tha tian kan dir ko nak dinga rem nak le dai nak lam a phun kan hol haw abi kin zahaw kan unaw nga an lungan thup haw CNF CNA tisa pau mi Shuai tu CNO CB CNDF tisa pau an se hi chu kai chu ram thok den rak dau ding rak tai ding asih ti kalang tar kadu mai le zonga iton tika kharala ser lawin hi chu napal dako kapal tak dako sa se ti bia ruwa chan kho selu chu tha tok nga pathian tu ni kan pi ko se chovial chun pathama pain ke be chimmi ka vendong tal